Banding project say ye do man sika sha ase ye mpuntudwuma bi na aban asesa ana aban nyansesa ye kura aban no a wote akonwa no aso no project no ye
antamu ena yeye adwuma efi yeda asese waka ye ho ababedu sabre anopei esu agugu ewiem ayedwuru wonkase mu ewew oto asentini etwetwen wote yaw pa ewomu untumi nya wo ho hwe woje wo ho a enye ebo nkaye se yade aba nipadua ne mu na se yade aba nipadua ne mu so anye ba bia keke ena ese wokọ ewo se wokọ ayaresabia edimu ayaresabia yagye atom se wo mo adwuma eye adansewa ni a wo mo track record
Osaye agent Edema Iswe G Money and a ZPay. Eba mobile unit credit na otoni nyina ni. Oye free services aho. Osaye agent online applications Edema colleges of education and universities aho no. Oye agent Edema wo enti e honso betimi akọ na one no akọ akodi enkwita ho a ese efata Nkoranza edinkrase na ye wo ye ben edwama bro sign no e honom pe ye ne NDC office no edi animhwe betimi afre 0248 the world is small 089463 one ye ne entu anamon se be ya bibia ebetumi akoye kama ede ama wo na afi bibia nso etimi atone kwen ana ne number ba ko we 055 55 1 na afi wafre ye na one ye na edi enkomo ano don ra ebi ngo ye free bochibo ventures dia na ye boshi na ye call Vibrant Multimedia a printing and design solution adwuma ye bia no e won Nkoranza ha enti Nkoranza man ye die nie moma ye nsomu ye na ye nya adepa ye nya nyina ne se ye printe ye esan ye design ahodo nyina opeso ye general printing large format printing ana bia ye photocopy wo ye ne duduo mu ankasa oba ha ye be ni nyina ede ama ye lamination AutoCAD no eno so ye ho adwuma posters and banners ni nyina da ye be ya ma signboard billboard and afi labels invitation card ahodo ye flyers are brighten ewom kama pa and afi ye calendar edema ankrankre anase edwumakuo ahodo nyina oba ye nche na ye be ye ehon calendar ede ama book binding brochure ahodo a opese oye letterhead logo designing business card ID cards plastic one no ye be quality ankasa efe life wom say wada roma anope bomode ansa obeba ye nche Vibrant Multimedia printing and design solution eba ne t-shirt video coverage and a passport pictures and so there and they cry a bonus ye mountain terms so cry wada roma you say che akwan online services e-pay slip and afi e-pay slip no NSS portal online email and Yahoo result checking wasi BEC Novdek and afi dodopia ye online services no ye ni nyina bi e Vibrant Multimedia printing and design solution nyame ya adoma ye bie ano ye be bia no 25th August na sada na ye bia no nipa aduonum eko aduoso a mobedi kan aba mo benya achede bebre ewo adwuma mu mo adwuma mo beye ye bete ye bo no so ede amamo enti sada yi bomode ansa obehwe ye obehia ye ewo abrosan no so na no ye atu anamon ye won Nkoranza krodua ye mu assembly abrosan no emu ena ye wo dine number 20 emu second floor ye wo dra road so ye ne NDC office no ena edi animhwe nti no hwehwe ye na woni ye monkomo 024546 3216 and I say 055930 disappointed ya no bedin komo akwantuo ye pa ntie ena ye de kankasa say travel and see me pa cho so betu kwan a enye akwantuo bia kekenye obia na du tu kwan no e kwan a anidie na obuo ewo sa akwantuo bi na meka ho asem na nye adwuma bia nso na obetimi de watu kwan adwuma ba ko obetimi de watu kwan metimi de mensa si me bo adi adanse ese sa odi wakwantuo nkrata asem gya wo mo a wanimu enwu ase da biara da no last chance travel and tour wo mo na ebetimi aboa wo e de watu sa kwan me pa cho anopei ma ho enye ha Yado ko Canada, UK, and Australia. Yado beko Ireland, Luxembourg, Malta. Opeso ko Serbia, Qatar, and Dubai. Turkey, and Estonia. Poland, and Portugal.
Enuma bebre abasa kroyi emu. Aman we so nyuma na abuo. Yade okọ na wakọ akoye bi. Emane maba emrantie nyina betimi akọ. Wakatua wo soro baabi a obeda ne baabi a obetena nyina. Ya pe e de ato ho dada. Yade utu sa kwan ya. Wanimu enwu ase da biara da. Enti bomodea se oni ye ne ebetu anamo. Eye last chance travel and tour. Ebia na o pe visa akọ baabi ti se Germany, Belgium, Denmark, Netherlands, France and Singapore. Just a visa wo pa akọ country bia so a ayo den no. Bomodea na bra last chance travel and tour. Wo bo wani atene sa ye nya visa ama eye bafura. Ah, me no anka matu anamo dada no pe. Kama ba eye last chance travel and tour. Na ye do etu kwan. Ye adwuma na wotwemu nyina dwoada kopem fiada. Ye wo Kumase ene ye won kran. Kumase ne Obuokom Junction. Ye ne Church of Christ asoro no di animhwe. Ena enkran ye wo Achimota. Kisiman Junction. Kovman Plaza Abrosan no emu. Ena ye wo enkran ubetuma frɛ 05539 85231 and a Kumase 0543 565968. Ofre na ye no be bon komo en hwehwe bia ne anamo ne adwuma bia pese ye ma wo no ye be ye ne kama pa e de ama o. Ansima aduanan enwotwe abo apa no pe no nwotwe eho 848. Yewo atwene yemu se bedwa no betena ase anope. Yewura Eric Bawa ene na pamfo I kan ho. Ye hwe de mu se wono betena ase. Na afa yede enkomo no ahyehye so ewo hanom ede ama o. What's your Sompa 90.7 FM? Listen here, honey, the world is small. You taste like banana cake. I ain't the type of niggas that got a lot of crash, a lot of raw below. I'm not a player, I just a crash a lot. Mostly disappointed, disagree. Rename a kitty, make God love when they high. Do my promises and the tries. That's how I chose you, but you wear me out. That time I come here. Get here, I come here.
Listen here, honey, the world is small. You taste like banana cake. I ain't the type for niggas that got a lot of crash, a lot of raw below. I'm not a player, I just a crash a lot. Mostly disappointed, disagree. Rename a KD, me got love when they high. Do my promises and the tries. That's how I chose you, but you wear me out. That time I come here. Get here, I come here.
wo free bambo FM a wo beka say prosifo kwan a omo ya ade omo adherence to standard operating protocols no eto saying standard operating procedure and protocol no o share police for adwuma bia operation dom be ko bia no ewo enema kwatia wo so omoye the wo ye operation ewo area bi na so system in trade so omoya for and also omo enum go money ansa na be kono police no o gada intelligence ya sa intelligence ya o de kwa operation sada no eno e tactical intelligence ye operational intelligence and was strategic and nyina no e long term any medium term na tactical intelligence ne de e sada no kwati no do kwa kwaye no enye fa na woko na sanko foko na woko no intelligence e do mo se omoye ananyo monya arm na debe kwati na kwa kwaye se ukwa kwati obi na onye arm na osaranda bigiri se ekwa be faso ode be faso no e different from obi a obe resist arrest na wasanso eye armed inti varying operation ni tactics no bigiri se standard operating procedure for adopting e womre bia no aboso mo hwese bia omo ekono ene de omo kwa akwaye no etesai saa bia wo no yesi omo ko operation ma okono omo ko akopam akonfo anamo ko akopam omo moto no bone anamo ko akopam nkofo bia omo edi bone bi e kwa ba kwa na bi no so saa niema we na kire na asa na we standard operating procedure kra as a police officer and as a patrol team and as a team of policemen moko operation no mo so betime afaso aye minka say omo standard of operation no eye poor e was abre no no say na yenim de e course so e ma obi efiri mo poti no na yenya independent report bi emane amaye no e be ya ho pepre so betime afọ to police for and as obebo mo so bo e na e be san so aye ahohoro say obeka setmemo fodo mo kana enye na kure omumienu die yida no e wo sitime hwe o independent report na yetimi ehu ekwa ba faso a ebekoye Yewura Charles Asamoah no pay dase Owoahene mesome dase right ebusuafo ene a wote ye Yewura Charles Asamoah bano se bambo nsem yenimu nkomom pensem mu a oye onimdefo ewo mu ono na yene no ekodi nkomo yi na eno ye nkomo a ye ba bedi anopei na ya hwe ne nkomo a ye ba bedi nyina ne se asawase 90.7 FM empotamu aprosifo ekire abrantie bi na abrantie no wadi mfie aduasa nan wahwere ne nkwa nipa e wontamu ho ebo aprosifo so bo se enam wo mo so na abrantie na wu yakoye owu achi nhwehwemu de kana postmortem no ama yahu se na enema bebre muja adane yemu agina ne yemu ne nipaduane mu ba bi a keka ho no ama amanfo susu ye se ebia jama yeye no bibi ena ama sawo no ebaaye na busuafo ene nipa aka no ente asem na se minority epeja asem no na hye bedua mu ma ye frɛ interior minister aprosifo adwuma hye na se no so meyi ano mekirem interior minister call parliament no wakirem na ne nkiremu ane se amane a wono anya free prosifo nkyɛn no kyerɛ se abrante na nkasa no okopim wall na na odwane na okopim ban bi ewo ho na namu ma na hwere ne nkwa I say du ba bi so ya ye se na abrante no yare na emu nsem bebre nti ama asem no ne ka no kana kakra na ye pese ye di nkomo se ndi aprosifo kani ena de omanfo kani nti ya the word police for word interior minister gina womanam de beto udwa wo parliament ene say amanfo begie dia na omunji nie etwen yadwen sisu say oman no ebia ba bia yadri ese say yenya ekuo bi a say obi ni prosi nya asem a yebetumi de sa asem na koho na enkoye say prosi ni na esan ka prosi ni asem intini ebi kan say bia yenya independent body bia sa independent complaint body no ebetime aboa na no beye outside the police no na enkoye se bia me koye police ni bia yamade me koye ne ho complaint na me san koye ama police ni kro na
saa nkomo ye pese ye di na ye hwe se ba bia ye duri no ebra so se ye di saa ye tu saa na mo no ana yewra Eric Bawa atena se madike aka ye friend Chief Supo eba no nsemtro dwumadie eba ne se asem da pono so ye mpense mu a odi mu akotene pa waben ewo mu na no pay watena se de ye ma na kyen na ya sha ase di nkomo yewra Eric Bawa pacho good morning. Good morning. Na apomote saying ye da nyame ase yebre no kɔ nanim nanso kakra wo mu a yebetime edi nkomo asɛm edadwai no yemfa emfiri ne said there na mebisa security analyst no police and civilian relationship sign say 90.7 FM. At you for much. Oh, yeah, policing system. Yeah, for free colonial era. Abroad Britain abroad send almost tea. And on I yuma. right And French countries, almost so far France for the and almost the Omaguma. To almost system different from here. right So Burkina Faso, Togo, Mali, Benin, Africa. Ya semina na police ni be so sisimu adwan akokot. Semina okon a anase ididi ehun atem anase amanso 70,000 semina bi no wa. Police ni nchew. Sa police ni bre okrata. Wo ko report to police station. Police ni bre okrata. Nka provocation mu a friend conversation na French of all friend convocation say bra police station sa time we sa police station we ko na wase mbi da hoko na ko yiwa no na police na ja hoko wa obeko ujumi ngaza wo nko ni mo so ko kunipa akobo kro no ana wako wiade ana bibisa high crimes ana de police ni be chodo wako na police ni na oba be chew no okura hu police ni na onya gidigidi go well am ne pesa bona ne eveze tear gas ebonobo oye police ni a oye well trained 10 gram it ojina wonche na waka se besime enko a onya katakata be ye police system na British policing system entisa tene abrofo ba be titi no the same thing before police for so person mu titi hey macho no do so mu twem na gege ebia na asem no taxi driver o china so ni why de wo hu ne car number ana meboa afi I didn't try say we dey hanko bugunisa we dey kakra ye kwa hanko bugura obi no obi akonto kwakwa na hanko bugagra ni ayire no nti sa policing system no atwem na now can be to say ye na police for yan asema ke say tiko da be wo me more example bi 1976 abrantie bi no otakrade na weni be open connection ana a police for chi 90.7 FM. then go to Takrade Central Police Station ade chi a yes what in the pants as on say chune de ko to says ye ro hu nyina ye said the ordinary pants a hye no ho akomfo e wo sell ho na ni nua bi wa brochi na onu na o man nim say case that o mo ko sie funu no kra ni aso on tiase o de pants a say no say nti okolo ye o mra bi wo Ghana o ye say da ho bibi e frɛ no family inquest family inquest say wo de kokko to say me de hye ni wo no mentiase me de hye wo wa police for nsa no mentiase nti mo mie hwehwem a doctor for bebam asana judge for nyina bam bo no frɛ family inquest ye say tu funu no ekoye ne frɛ no autopsy ye papa ni pa mu ahunu say ade eku no say wo sha konfo ase okon mu bu ana amukra wo ahoma no be bibi ye kwa family inquest no
Omsi ni ti ne bo eban mu. Ana ni ti ne paye. Sana cell phone bi ehun se abo na odidi a police water na police ni bi wuram. Ena pepe no man na ni ti ne ko bo ban. Ena otwa hwe owuye. Ena police for ne say omukọ report say we win na say wo hye no akonfo. A police for 6 ye yi omu ina adi. 6 omu ina akoda prison. Or you sue family inquest. Nkoranza ha ebiesia. Bo na asem na yi da ho me computer so. Me nya asem ni di. Yeso e arm robber. Ya kwachi no. O ni fie kura na mu kwachi no. O man chi no wo crime scene no. Yese de na ko techi man. Ye na beto ase so. Ye yi na o mu na e kan police for na e kan. Ni e ma se Nkoranza police station na ye tutum no. Nano me ko fenze such a maze. Me do don't wrong one time. We almost police station for yatum. Maybe me ko adwira. Abi am de na wasi wo breeding yatum. Me ko busia eno so yatum. Yatutu police station won Nkoranza south yina. Because of this case. Boy no mo so de ne cottage man na wo dwane na fenze. The police in a bony to a deal, and we in Sambasa, and a demonstration be secret. Demonstration during the demonstration, and so now opposite up to Tiabo boy be a momaso. I'm a boy now. You could hear, I must say, born a born. Now, Bobo Nipa Momasona, a pre Effina and Tico 90.7 FM. and also, on my case in a bassa. Kroma, Oma Samsoa, Nanipa that's in India, Udam Sika, 7 connection no case die that eno nanche we ne see wo ayuan yes very simple investigation so oh yeah already espionage we no enya yibia ese eye ayitintin bia hwe se police ni bo otutu obo wachi a ono police ni defense ni se na wudwane anita tu no bo wachi no otubo wani dia unyan ono kuratu say I'm robber na otobo on there yes fine but ordinary civilian na on kuratu na otutu bo ni say ya wo questions pa bisa na bia okowi ade na odwan ono pokra no won tutu mo no nkunu wo demobilize no demobilization ni say otobo no ba bia wontimi ntu America say otobo ni say na nan mu ntina wa hwe ase na wanya kwa ache no ye no ko hospital bi or better now about dinner. But your policing system, no, I colonial. Mekasa Rollins about 1979. What the committee be say young police system, no police system, no. Name cause runs why be do na all is there. Anybody there's some penny say being come, I be an any fan I say, Nipa Bonnie be on and Kaida. Nipa know that committee now, your friend Captain Albin Boa. Also half cast is a Rollins on so any baby go. Police commissioner omote say yan fa hwe asim no. Captain Albin Boa no down no. Omukwa asetena 3 days bebe. No also onye. As one catch again say the police service stinks. Police service no mu bon too much. You know, ono de wo ja. Nti egu commissioner. Na omo ogusu a omo da ho yesa no. On a person. Ebina asi wa sawasi. Say almost say ordinable na ko ball by. Nti nipa hwo wo ye ne den on say security expert no ka say e dey na see ye. On a person. Well, ye tuo na o de ball no. Be dey na see ansa na ordinable ko ball by. Na say bia na o di mirika gunu so. On a person. Na o di mirika gunu so na say okoto aminam no owu a hwan ne kunu. Una okunu one family can in a chance and go to Amnon or Namsa not to tell them. The dear tell them we must ask questions. No crabby or the Biana and a sunny panel, so one man China never be best say na. The one man China doing your investigation wins by your war. You get what I mean? It's a police service no about Babia Sabi, Mr. Miko, Baby any one police service no. Investigation and Adea espionage say we are azim no e wo mu 70% asemsia
nya police for be chi no ye kitwa bi but ne be hwehwe mu no eno ne so you get what I mean so me na ona say Mr. Bawa ko bo akwa we ani so a enye se mo bo na ani so na anti na ye case ese wo ko akire ko bi za na de na oye no bo na ani so onu okura ba bia no nkodi be bo na tim ana me bo ana something like it who investigate who says we dey yan ahwe ade na ani so oh owo nipa na say kan no that's not policing yeah policing system no so a cake just a twem asabke to be na police aso osisi echi no twen yiri di enti police ni adam for memfa wo fa na adam for no ka police ka akora na ogina fam ogina hono so mi saba enti o to ma me drop o mi via ade we chine ateni okruma as police ni acho because ye chiwa ye nche kwampa so right yeah da sibebre video bi wo ha ye ka se wo ka se omo said omo ye omo ade no ese yesesam no video bi me pese ye hwe wo ye Facebook no so na ye de eboa edi enkomo yi enti atiefo betimi aba Facebook no so Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM Facebook no na wahwe sa video no ebi 90.7 FM na ave yehuno okay we interior minister ne de no response na ode ma no na na ya chena na ye twene form no isi Mr. Bawa asama na all kan eso nti once I hwe sa video no Mr. Bawa enti no wama ya hunu se ehia kra se ye bete commission foforo bia emra wo hoda no enti no omanfo nso ensua bibi wo ha se prosifo woni wo munya bibi se wo bi si prosifo nsa na bia wonte ase a wo so nya no se ya fe na wo so wo be sore wo be fa aba na wate esi kwan dede na mmom etwa se wo ye den ye fa sa emra no eso edidi dwuma samre wo dire se amanfo nim. Oh, I also a war in your side of the world. You from one is a lawyer for no the manners ashe and passing. And omudi pesika. Anything. In time we a lawyer. What you know about when say, oh, say a solicitor. Solicitor say, and yet obedience assemble when you ma. Ultimate tunufu. Ultimate catchings are same way say me could dear obedi for. Nemu yemfa kwan we so yemfa ebi okra na ya chewpa na lawyer na di wanima akọpa ochew ana wa pep mu bi adi wanima akọpa chew e basa na o solicitor nti se wodi shebi na yekobo ni twete se boy ye Nkoranza de boy ya maka na se wonti ase na se wo kofa lawyer no by that time no ono enye court no ono kako ono obe apply for family inquest abusiano ebisa say ye de hye wu ni yente ase nti aban enhwehwe mu ma no ye wo obi a oye autopsy ni beba aloya fo wum judge no wum ona bezam kire no police fo no ankata kura wum bi nya ye na security analyst ewum na ya trance ade na ekun boy no eye tuo no ade type of tuo say double by two and answer to pay debia a police for you should be the police in Kuno say AK-47 and a police in it now October I questions be beba and sana yet family no a boato muyem then when answer yakuno near this car from now police for no matter say police for no pay for be ba ma abusan for be scan make Kubawa me this year etomu e kwa minimum I apply for family inquests. And yes, Cassam. Oh, and no, sir, inquest ya walking, ye, 90.7 FM. Be efremo, and no, why never home ka walk us any sicasami. Yes, Cassam, sir. And yeah, I be say, I joined the case. Young Faka and Cosin, na case never seen next week, and it shall be a benefit junior down walker case. And into an owner me cousin is can who lawyer so apply for family inquester back up lawyer no back up a die be case court no
okra pa unko bi because inquest unko di adanse ni bi ni nta wuni adanse bi wuni ho wuni hwe ka asma waka kire lawyer the lawyer will proceed to defend you there on a person jono nti eno so smart enya ibi say ye twene tan me bi sancheche mu kwa nya say e bia lawyer we gina and put you to say no I put you to say no I put you be any inquest request right and bia we no a dealing with be a murders ana o be a death wu abamu no and bia ye betima yes ana say any other thing, for example police for so ye kan omo ye nipa ye no omo na wo society no mu fie bi okra ye no omo net nye omo nyina na e bi omo barracks nti bia no omo net nti dada de ye mu no bia na police ni bia tia me nan so eno no nso no megiri say bia me de kɔ ne mpani fo hokra bia me nye satisfied with the response of menya no eno sa me de be kwan. Oh look say police ni etitia ofa hu de so a osa na ye chin ne bade na kwa himfie ohine ba ye obone a osa de no ko ne papa anim obeya no officer this year sa so na police ni ye obone na de no kwa ono so ye this year o you sue the person Right. you sue no o ma nenta obo we su no o ma kire onya kronfo onko ye hwe onya boni bia na na me ka chose atemdidie wudi matema mitimi de wo court na ye wudi obi atem no de wo court a hwe etize wudi ababo ni tim pepepu na only say ya fa na ma bi tro kan nta o judge ne take atemdidie ni serious nse se wa ye di watem no se wanya kumapa ana wanya abotre na wadi watemti na ukura ba bia obetumi adenche na kunu because wadi atem ya ama chew on a person na ono se wani wakuma ichi na se wodi no kokota judge ne be di ama se ka wan fanya santo a ka wo ye ne sen ne de no se wodi ababo ni tim na ukuna o ye be charge o mada na atemdidie ndi ahira nti yeni atamba saba so ene Ghana no bi asore na wunya nhia da enintra ena ye ka se said prosi adwuma na duda bi omoma adwuma na ye huhuhu ye ka se ene atwam bi ho kra se invitation keke ena ese ye de manipa no ba no ye tumi no so a omo won na do so ana o da bi omo ni tumi sa omo na afa tumi no omo wi atumi aka omo de no ene se me ne evan se me no kontokwa ana se menu I wo sika sem kan hibi na o report in police station me wo kwanse me ka che police ni se me ba di kana me ba enye se chinchina me no nko ana me bo and now you are invited by the police omunim so you go and invite the suspect go invite him now obi kokuni pada ase invite him obi di ababo obi tima ye invite him obi ko bokro no ase invite no obi ko an robber ye invite no so but nsem bi o a ano no mramu ne friend misdemeanor enye crime misdemeanor and from so bi a esisi akwamu daada sa nema no they invite you to the police enti mama kancho me obi be fa me wo faze obi fa me mobile no coffee chief ana uni say mobile yitimi ye MTN utimi request quick loan no dey me mobile request quick loan na me call report no police station he was invited and fa hankopa me guninsa ehun nya so de hankopa be guninsa misdemeanor ti se nkwala abonisem me ba ma de ofie na se me se o sa kwa o ba nko school na se o ko report nza akola police for match no nko school a police for nchi na mfa hanka bo ngunisa yo me ba wa hwe we ni aye hwe pre ye Facebook no so Sompa 90.7 o ba so obehunu prosi ni na achi obi na ahoma na o de aso ne kon just imagine e na o twe ne form o de san hwe ma ayene ohunu ahoma no so no kon te se de ayede ahoma so na ntwie kon no e na o da form ehwe hwe e na o twe ne sa no e na brante no so yire mpese wo beko
wo de bra Facebook no so ewo ha enom but despite say wenum nyina no esia ye wo mo punishment no ye mo hu dawuro anasa ye mpanish wo mo. Oh, and yes, radio I am very common. Not television I am very common. Not a CS. Ni unu. Oh, me ka say ye news reader bi. One police ni bi yire akonya problem. Na police ni na sora no pa. Won she police atade o. Wo ko ba bia boys net no. Akwachi boy na bono useless. Na asem ne be di manim. Na e report case no. Na officer in charge na dey. Aye say o ye kana na o na me ba am so be ma announcement say ma ne yire no e mo so say obekọ market da. Ne ba no so ne man so e ko school no. Mo anye say onyi omo free school no mo nko ba bi. Because me so me ma boy na tete nkwala na abo mo useless. Ana ne yire no abuna pa no ho obadwam. Na fe case na ye case. Near the one only the na be president. Now you have any transfer some police in no call yendi. Oh, his life was in danger. On him say a bit my so what will you be? On a person. You see if Persuasion fails. Force must be applied. And yet my phone yama police police in superhuman being. On yes or running in some. Nti say ye coexist. Yeah, coexist. Say a police for no Nkoranza police barracks way. Nkrofo fie no motete. Nti ye no neti o. Nti say police ni ba ko be ye obona me hu police ni bia wa ye mboni ni bi. Ye no mo netete. That's the more reason why ye coexist peacefully no. Ye no netete nti say why you say we she police atade nti we super o ye super human being bia. Yo. Mr. Eric Bawa yeda ase bebre ene nea ode aba ewo ha enom babia yedi nkomo aduro ni ene Mr. Eric Bawa mayen adesua ode amayen se woni prosini ana se bia ekoba se wuo bi si woni prosini bi ntam na se wonte ase a enye maabo enye sekantwen ye wo emra bi wo Ghana man yi mu a ye frɛ no family inquest. Sa family inquest no ubetim de ama lawyer na wakobisa ama anamuntu edi akire no atu na yahunu nokore a ewo sa asem no mu enkomo eminim ne yawasua firi mu ma yentie won so wadwen tiawa ewo so 0598 994994 0598 994994 Facebook no so eye Sompa 90.7 na wabaso 0598 994994 na 90.7 FM kwan a yebetimi atena se ya bom ye ne prosifo wo ade ye mu bibia no asondwe ebeba ye ne wo mo ntam na yetimi akoye nim enye Nkoranza prosi na yeka prosi Ghana nyina na aso ase de asie no ena ede ye mfanto ho adi nkomo. Good morning. Good morning. Udini baby a o kasafi. Good morning bi. Udini baby a kasafi. Nana broshiri gafi ni mi. Nana me ntie we anopa ye wada Roma. Yo, me da mase ne ma tiefo nyina ke. Na wo me nyina yam fa ase da kase ma Mr. Bawa. Papa no wa ya de papa. Tanze ye nyina ni mse police ni ushia na wasie ni paso nkundi a. Hu enwa. Sabe se dem brother say ya wo nkuro nkitu am de. Obi ahu police ni woni mse washi asebo anajata wonjimi mfani yonko na ebinum de ya nanti kakra kanji ya na nyankofo da woro ma ne ma kakra do itisu ya tan na Mr. Bawa kasa won fro police car na ya be suspect no ka namba patie mo fro police car o be frɛ na wato de ko me ba tan so woni so mo okro no oni ewu o be mo akọ enti wato ina yesu adesua kase firi mu police ni ba makura ase ha ba be kene oba ya be ne ntra so wo he me ne nkita wodi ya pe na siriura le tro mun kona na me aduma o tena meba o fe mi ko nka kira me ja o tena ben o tena weekend wo ba emwa nti Monday bra na wo bia bo ko bo me charge sa me di tuo atena ten no na so papa ne ba ya wo fe mi su ni me ban ne ma no nkata no wo hu sa sam ne nya no kure
nti police boy no mi na ni papa no mi na tete mantemu yen yen me wo mo nti se BBC a yen nya abotre Yeah, that's yen na it. yen hwem na say ya me mfa aduma pa emre mo All right. 0598994994. Oba eso. Dia wasua firi nkomo a yedie mu kakra o de beka ho na yetima akoye nim. Mamenka wo se Facebook no so ye Sompa 90.7 FM. Okoso a na waja wadwenkyere ewo ho na wahye ama afoforo nso anya bi ahwe ewo ho enom na afe yetime ekoye nim ewo eho. Yebre no akakuma bi enche ye beba wie ye ewo ha uram a ye befa wo de aso misaba wa na wo kan wo si low cost no eno ye de ayi affordable housing no okay ye nwie ni nyina taw ntifa no wie ye na ye mpon pacho obe so microphone no oh ayi Ghana ha wo asembisi a yempe ho pomasi bro ye kan asem na sine wa na ye kan wasem na no nra say president affordable house na oko pokuase de no a kire ne ma bi a ese Ghana fo yesua anya yes starting independence no anya president we nkwa na wa ye side ni bi o na temaye village temaye kura fishermen na apofofo na tempo anu a mu yi nam na kwa mkuma yese obisi habo right na we see community the community one on the be zona no pe a hostel no kura no tete dan na free one community two community they say call community be something and they affordable na buzia buy buzia so be see low cost houses ebi okroma hwe the entire first estate we estate ni say oko alayi samu ngwana adana isi sa left sa ede ko a low cost houses buza ni see here osibi o this city bia techima oko techima municipal assembly opposite one a low cost houses oko wanchi a ofi buza house na oko akrobia also krawat na wajira a low cost house ba bia osisi bi ono so ne de no no Acheampong by Nungwa estate ono so sibi and bikra na lima yetu no onya ba akoko tena mo ka no nifi na efeze we kofo by kofo so sibi afari kumase afari houses when we na yetu no na atamezo so by no segleme ono so ekosibi na segleme ne make us omusisi ina no segleme say scan ye $200 million omu be 5,000 units actually 660 per 200 million na and then college that work out no sa examples ni ina wo ntina na de na okotwa no enye sa na etiwo ene de ne na be say aban be yi kwan akọ aban be ye nsuo aban de electricity be ko na mo amusisi houses to there trasako no omo musika omusi dan de ma no asase no so aban age ato kosi na say aban age asase na odi kwan be ko na odi light be ko odi nsuo be ko ntinu uwi a dan no manye fofofo na timenfo entimi hai na efe low cost house no enti me pese me cheche mu ma amanfo ti se enti se first de no ayesi ana asikafo nkwa na eto Nkoranza de be asikafo nkwa na eto yo eyeni ayeni bi ani wa utimi to bi sana ada so wa kraze wo ska utimi ko trasako ekoji fi correct 90.7 150,000 euros de ben on be na omunya sini sana abanya sini sana na asikafo de omo awurem na omo atoto obi no kura to na omo asan de ama hai we de ne de ntisa ankra na ekosisi companies akese omuye num omu ekosisi na nam say aban wo mu nti aban asase ne aban de ekwan aban light aban ensu aban drainage aban na wo de ekosisi dan ni so na mum say yefo e ma me say worker on say wo ye worker tigani obetuma akwaji loan no de akwa high purchase ne say me hare de enso me meto no me ha ni na no na mituaka ni na no ebe wi eche na so dan no boa mafa sa na aba
man bia no nneɛma bi wɔ a ne yɛ sakram. Mr. Eric Bawa, Chief Supo, yɛda ase anɔpa yi. Abusuafo ɛnɛ anɔpa yi anuanom a ɛka ho antumi amma ɔmoto yɛn nkra sɛ putupuru bibi asi wɔn kwan wɔn antumi amma nti ɛnɛ aha ɛna yɛde ɔsom no ebesi ɛwɔ Sompa Adea Akye Abia dwumadie no ɛso DJ Papatos de yɛkɔ Facebook no so Sompa 90.7 enti wokɔ hɔ a video ne nna dwuma a yɛde nyinaa wɔ hɔ wobɛtumi akɔhwɛ bio wobɛtumi ahyɛ ama afoforo enso enya bi ahwɛ ɛwɔ hɔ enom no achie no anuanom ba bɛka ho akua boachewa asempa etia obaye nanaba kifa baye ofa apam baye na afe brother Philip ono nso ebaye yatiefo pa ya mo nso mu wura mu ema yedi nkomo mo nso yeda mo ase papa aha na bema kwan na yede dwumadi asie nyame ya adom a brepam yebesan ahia ewo afidikro ya eso yeda mu nyina ase bebre nyame nhyira